Isambula pinaka, maluambula. Ubia wapini pinakawali ubi kemni na marama ni tikurao na matakani kuwa. Na nomi besreti. Ni wasota na sirao mai na yuli nandawano na pramisa ndio tiko na nalobose na dono may tiko kima. Iya, ni wasota usingla ko may dalapan na nomi songo ni kuwa. Ubia may ridanga na wikani sa takawarao na marama ni tikorao na matakani kuwa. Sombe kasi tikorao rawa ko tumengamay na yaya rawa wador. O sa maro belibo. Nula ko may rida. So naka o mambuto sa semeni rida na nung bula to doko. O sa bakit sa mabul kalima. O so naka o rida ti kung ko sa nasmerin bo rida bandua. O ba ni nakabali wikem ni marama. Ito so ito nga no wika. Erando nakabatu era na bunda. Kena tinanda may nakoro. O sa maro tawalevo. Ni tomana tinga na takataka. Dakilay ito do kino kena nituki. Pambimbi wabini vinawali wikimni wamburutama wikimni wambuta sombe wikimni soko mai na wanga au lako mai na ni ano lakema mai na koro tumbo au samba ki viwa unge suka wasoko na wasa dona kaundo lako iwanga matainga ni kaundo vakabini bondo iwanga au ndavo no bikatu ngana kitengu me adapatan yung salisong beta undo lolo ani undo rula ko naon simadala ni kilambe kana bambali ni lolo undo tambe undo wakau sene undo talita kana soko balate ni undo soko ngabang ko ya na wanga sawakai bolmolumay na yango sawakata lemela ko tolbe itu manakay ndakanya so ko mana undo sintalita kina na soko. Uso ko nga wandua ilakia bakena wo nang ono nang sala kinawangu ko sa ono nga nawangu ka. Iya ni sambula binaka we kemni na singi kilana waswaviti. I just want to welcome you on behalf of those that are here. I'm sure they're going to do their bit, but as a wife of the Prime Minister of Fiji, I would like to thank you very much for all that you have done. I can see some very beautiful things on the table, and I hope that all those things that are here can be bought and you'll go home and fruitfully take something with you. With all those words, may God bless you.